Aizawl tak pula doa dan kuasa Indian Minister Aizawl tak pula sabda the Minister le Minister Aizawl tak te Health Department ke consulting di pun mo tak we in program nai pun mo local sunsunte Indian Department ingin sebagai kan buksawa kan dulu atau program kerjasama in kan kuala kan Chief Minister Aizawl tak di pangpar kan Tharna kumain Indian Minister kan pangpari dengan saksi dan kuala dan kuasa untuk semua yang terkait Not sure Vinegar Chairman, Bulan Aizawl, Commissioner and Secretary Union Department, welcome an introductory speech, Senator Lungphun sworn in. Ole voina hey hun chatak pathian in pe a helai huna hetiang program kan nei thei tur hi alomom le a amasain kan chief guest kan chief minister zom tak pulal duoma kan lo loma ami kai hruaina hnuaia hian hei tur hi kan thlenga chunga kan lom hle ni kan guest of honor kan minister zom tak puke sabdanga kan lo loma ani ho hian uluk takin thilte kan han ngai tu ho thina chunga kan lom hle a hei voina kan speaker te kan deputy speaker te kan minister te MLA te Zavain kan lo lom chewa hei dimin thleng in session hun zan rei tak thleng kan nei nuwa voin hei zin taka min ron tel pui le thei hi in chunga kan lom hle ni hei voina hianin mi rang kan hanin soma chuta chuanin hei hemi Lammual mandan tur ngai tu committee te kha kan in soma advisory committee ti te kha khang te kha kan loma advisory committee member ron kal zong song kha cái đó nó hồi nay đinh tiền không ai in ole kan lo mà chịu thì cho nên hemi advisory committee nuôi hiền kan phía đảng khan NGO sang tele official kan tel na nia NGO sang ai oron tel te kan in alo mal ni sela thì cho nên hey master plan kan hanin pe ta hami execute tur hianin UDNPA department hi nodal department di sela department sang te khai khomin hemi malak na hi ken ko pui ken ko se ti te kha ani ti chuanin khami ngai tu tur kharin joint steering committee hi kan hanin siam vele department sang tein joint steering committee member te kha khongai in ding vele te ang khongai ole ti hian joint steering committee member te ani ti chuanin voina hianin head of department sang te kan hanin lom le ro ina kan soma tin hey journalist tele press meet te kan han lom boka tin voina helaya ron kal zong kan special invitees zong te in zavain kan lo lom chewani hey voin hi nisin chiat tak mai ani hemi kan program ning hi kan somna ka don nen khan claimin in anglo deu lek mai theya early bird ti vel khania claimin kan ti confusing ve de rewa amaro chu voina kan hanti tak tur hi chu Aizawl khopui Chei Tharna Lungphun kan ti ni poimo khop maya Aizawl le Mizoram ta na melung poimo tak ani hetiang hun kan han mang ho the hi kan van nei le ani he ARM hemi Mizoram Sarkara in hlan na program kha nikum March ni som panga kha ani he kum khat vela chia voinang hun launched a project khanti tran program kan han nei thei hi alomom le hemi chung hianin plan te kan han siama advisory committee pon uluk takin voyeng emosat anan ena chumin huwa pompui plan te po kan han min han pompui ta chumin huwa chuanin ministry lama te fan nei turin thei top kan han chua le tuna chuanin fan engemaw zat nei toin palak tak theina turin voina kan han pung khom ho thei hi alomom hle ni hi voina hen kan soidu heng zonga hianin hemi ron lo tin theina tur he
team Mizoram effort tak tak ani ti lai kha kan theu ome hey tu tenge ti big ti portion lo khopin team Mizoram team Mizoram hian kan han che tak tak chuanin ma kan son zel theini ti lang chiang em tu chu voin hi ni ti hi helai ron kaldin kan theu ome ena to bera kan soidu chu hey kan la kan safoa romin rel sakang che tin kan sathina chu voina hianin pathianin romin rel sakang che tia kan tong trai na min chan saka he kan lungphuna po kan siak tela ti chuanin helai kan project te a thattaka akal chhozel hi kan du tak zeta voina program po tim takle nuam ti taka mang theu turin kan hanin soma hey khuate anuam lutuk lawa ma ro chu a tha chhozel tura ngaila ataka han lai tran te po kan han neyanga ti chuanin hemi kan program zong zo hianin tuk thuan ei theu turin kan hanin som hal bokani kalome Commissioner Secretary Lungphun Department Sumalong Province Nuna Chuan Conserve in Hansaturi Reverend R.L. President Council of Churches in Mizoram Ilosongo. Pathian thu ngai thang mu ram chu lalpa ta ania nam tin chunga ro rel tu ani si a leilung le achunga thil om zong hi lalpa ta ania khovel le achunga cheng tenen hian chung nung bera chuan miring te lal naram chunga thu aneya adu sakapiang apethin ti hi iriat ma lo chuan tin abul bor zuwa tura thu an lo pek ang khan vanin thu anei ti iriat nuwa chuan iram chu ita anitlat ang ti nuam tak le thuoi taka inom chuan in ramathil tha te in eyang helaya second line hi le lin thara chuan ram hausak na chu in tla nang ti ane lalpana thu kan ngai thla ki kan zawai tan mal min som sak ro se amen when I hian mizoram le Aizawl ko puitana hun ro pui tak lo theng hi kan lom tlangin ka sia a kan vain kan mel te po smiling dui mel lim mel kan puin ka sia a hun ro pui tak pathian in heram tan hian men tho sakani ti hi tuken hena chiang lein ka sia a alom na le he program po hi mi pui huap le Lammual khata han man tur khopa hun ro pui le dang lam kan ramin kan tong ni in ka sia a alomum le a pathian nen alom thu kan soi mol angai ni tuna pathian thu kan siara khan chiang takin ram hi lalpa ta ani ti kha tukin zinga hiam kan zawai na te berat tanga lian ber thleng hian I renon le ang u adu sak apea adu sak lo achu saka chu chuan pathian thu nei na le lam ram chu lalpa ta ani zia chiang takin alanga athuwa po kan mu kha chutiang chu ani mek line voina hian ram min pek ain kol tu a manager teng ti hian lalpa hiat na le chi na ne na kan en kol ero chu apoi mo a chumi ang ani chuan kan ta ani zel don ani ti pathian thu in min riat ti na ni he ram hi kan thira ram ro le tlang ram le cheng chia mai angin alang nima se pathian in he rama hian
hau sak na le theina tam tak ada a phu mani ti hi kan riat non apoi mo in ka ria a Israel ram te ka zu phang chuak ve a semi desert mai ania ma se anei tu le en kol tu ten that taka an kolwangin khowela ram ro pui berle thil di thei ber te zinga ala ding renga Singapore khopuya in kalchuan ram ruak le leilung hausak na tam tak an nei lowa balu te po mundanga mi lalu tan ni ma se khowela sumdon hun pui changkang le lian bera alo chan theina chu helai hi an mang ani engkin nge ein zon an ti chuan an lu an kok mai ni ome chuwang chuanin he rama hian pathianin malso na tam tak ada ani ti ria ila chu pathian chi na le riat na le na kan en kol chuan he ram hausak na te hi kan tla nanga kan ta ani zel don ani ti tukin zinga hian re thar le thewang u lalpan na thu kan zamai ta na malmin som sakro se amen ichong cha ya lalpa kan pathian kan pa du tak min mangai tu tukin zinga hian Aizawl khopui Chei Tharna Lungphun phum thei le bultan thei tura hunro pui tak mai heram ta na min her chua tir hi kan lom em a inena lom thu kan sui ming chu choi moin omro se ro man na bi hing chan ani a lei cha nai ro chu ikuta a omani ti thuin min ria ti rang khan boina kan master plan le kan mathir kan ro man na zong sum te hi nangin min riat sakla min ti nge sakla mal min som sakang che chumi poala to ken zinga hun poimo tak mai kan man po hi nang malom tlak ani thena turin i khong ina kuta kan program te kan kol tir che a lalpa kan pathian chumi rual chuan i thua kan mu angin ram hi ita ani a idu sakte i pethin ani tin chu ram chu nang ma du da nanga kan en kol chuan kan ta ani zel don ani tia min ria tir ang khan tukina hian nangina ram min pek le min chan tir teng te hi dik tak le fel taka en kol tu kan ni zel thina turin boina ram roi tu tele mi poimo local khom teng ti hi man ruwa min mang chun zom zelang che ti chuan kan program hi khong ida kuta kan kol tir che a ato thenga malsom na min tin turin chung chumin chandam tu kan lalpa Yesua Krista mingin kan di la che amen Reverend R.L. Biagan, President Council of Churches, Chuma Lungphun say, Tunachang report to Gangai Lama, Jacob Lammual, Director, Union PA, and Member Secretary, Joint Steering Committee, to say to Rinila Somamu. Chairman le kan Chief Minister Zaum tak in UDNPA Minister Zaum tak Speaker le Deputy Speaker Zaum tak te Minister Zaum tak te MLA Zaum tak te baka voina kan sombik kan khwal Zaum tak te sain in zawain chibai kabu ka cheu he voina kan han hon Aizawl khopui Chei Tharna Lungphun kan phum na tur a helaya kan thir tur hi Lammual kan ti mai tu na kan omna le a chevel mun hi ani china kan chairman ina soita kan khan helai mun Chei That ani na tura tan hian master plan siam ani a chumi siam na konga chuan amma saberin kan Chief Minister Zaum tak kai hruain hnuaia advisory committee din ani a chu advisory committee chuan rilru le ngai tuana azal thiang bera sengin tin mipui ai o kiltin atanga dap khomin inclusive taka
ngai tu na sen ani theina turin consultation poimo tak nei ani a chu advisor committee kai shoina hnuaia chuan chu master plan chu hrual mum aloni ta a chairman chief minister zom tak kai shoin hnuaia UDNPA minister vice chairman ni in line department ni china introduction kan han pek tak te line department sanga kan IO tele tlomngai pol hroi tu sang tele political party zong IO te antel ani tin chu min hnuaia chuan joint steering committee ichena kan suitak ang khan din ani bok ani next he Lammual Chei tur area hi Lammual kan ti mai playground le a chevel ba ka tuna kan omna tlang he quarter guard hill complex kan ti te tin kan kom thlang lama khulai kan thlang lama khwan school area a oma chungte ba ka chuan zodin bula kong pani in akar che war memorial le mandir area te ani a he hi avain 17 hectares zau ani a chu kan master plan a ruam man nan hoya hian a structure kan ti mai building te tin mamo sang awanga emo siam tur kan ti build up area hi 6.69 hectares ni in chu 39.33% ani a chiran chumi ba ka chuan green area thildang build up omlo structure omlo public tana again green space kan ni natur akha green area ka 10.31 hectares ani a chu 60.67% ani a chu chuan kan khopui alo shin a mipui te tana len vel natur kan hoi thoven natur mun nuam theng thonuam kan nei theina kha angai poimo hle ti te po alantir ome hi atlang pui thu in master plan chunga kan project proposal han nei te ani a tikhian hi bird's eye view chunglama tanga alandan ani a hetrang hian kan thethiam thei nualin arin oma afi avaklowa helai asirber hi helapang hi a marlam ani a solam panga so hi helai hen BCM charge tuna saron veng ko ran mun hi a oma hi bypass road in nakina kan la soi chiang bypass road ina atan tlang tur hi relocation tura proposal ani a ichon helai hian Aizawl square tur a oma police outpost tin 33 GIS KV substation athanga khwana oma tichon wana pa hall lai a hian apol alian ber hi ani a chumi bula chuan chumi ina kentel public space le park a omboka abula two wheeler parking a omanga tichuan helaya hian hei kongkar che laya mandir le war memorial area kan ti a hian public park a omdon boka tichuan achung tlanga hian PHE reservoir omanga tichuan Lammual nilai chu kan ria a tichuan a thlang dewa khian viewpoint khothlir na tur mun a omanga tichuan a thlang hring a hi green zone le walking trails turte ani a helai hi chu green area liau tur ani a chuan a chhak dewa son multi story car parking tur mun a om le bokanga tichuan a sir ber a pol so open amphitheater tur ani a tin tuna kan om mek na lai helaya a pol lian a heritage court kan ti mun hi ani amal te in hi kan kal thok don nia next hi tuna kan han soifia tak thok te kha ani a he a 3D view ti hian a hriat thiam theile zol mai theie next please ti chuan am hasabera chuan kan project sang te kha an thir thok ila pakhatna chuan heritage court kan han ti hi tuna kan ommek na mun hi ani a he mun hi structure enge mozat omsa chung te chu von that le siam thar ngai then khat te an ni a helaya hianin building omsa paruk thia tur a oma tin abak pariat restore tur chei that tur a omboka
he project hi PWD department in an thok chan mek to a project cost hi 13.18 crore ani he mun hi ruam man na chuan kan soita ang khan building paruk hlui engeni heritage building ni lem lo ang chi ho kha thia turani ti chuan pariat che thattur ani dona he huna hianin kan mizo culture kan mizo zia ta lang thei tur display na tur mizo heritage gallery te a omanga tin digital interpretation kiosk digital screen mga information kan impact thei na tur ruaman na te siam tum mani tin open exhibition spaces antia helai munrem chang la ya hian open air exhibition nei thei na tura space te siam tum ani achung te chu ruaman na chuan block li vela tension ni in block pakhat za som panga square meter zela zawin exhibition space thatak nei thei tura ruaman ani tin chu baka chuan amun cheimoi turin stone pavement te landscaping te tin thing le mau moi thei ang ber tura cheya ruaman phun tum te po ani tin zan lama zan thim noya eng moi taka pechuak thei tura aesthetic night illumination provision te po datum ani nge tin chu ba kha chuan restaurant mi somnga arwala thu theina tur azau siam tum ani tin multipurpose hall za som square meter za som riat paruka zau a ombokanga tin chungte chuan mi pale mi chetana toilet inthiar na sangte ani don boka tuna he kan han thut khom na te po hi he aya moile nuam zoka cheya mun remchang thazoka ruaman ani don ani tichuan ador le hian vanapa hall tur kan hua vanapa hall hi competition manga design ti turani helai asil dinglam hi kan en chuan vanapa hall project hian component pahi oma a component pakhat na chuan open area park kan ti mai building sira cheitu rakha chu chuan thut muan na tur mun thorem changte tin no pang anin fiam lim theina tur te tin hoi vel tinuam tu le amun chei moi tura landscape design moi tak siam te kalvel turin kalpona tur pathways te chi sang sang khang kha ruam man tum ani tin avana pa hol tak taka hianin floor pathum motor park theina tur ruaman ani tin main hall hi zau tak hall zau tak mi sang hi leng tin atlem zok accommodate don poa siam rem mai thei tura partition thei tura ruaman na siamin chutiang chuan main hall zau tak nei tura ruaman ani tin auditorium mi zangaleng ombokanga lecture hall mi zaleng tin boardroom meeting le enge mo poimo te hanti theina tur mi somngaleng ombok do na hei hi a concept ani hemi mang hian architect thiam te kan nei te somin design competition buat saitur ani chu design competition chu voina kan chief minister zom takin he program a hona a launch rual hian registration a in hong ngal dona chu stage ni in akalanga kan design competition hi a concept design submission akha registration a in hon rual hian an hanti anga tin consultation te kan han neinga participants te nen ti chuan so ruam man na mangson vanapa hall tur hi an thiam ang tokin kan mi thiam ten in ti siak na mangin an ron design do na ti chuan chu an design concept achu jury ten judge ten an lo en dikanga chu me ni som ni pakua winner puan tur ani do na han soizaw lek ta ila
he competition a pakhat na te hian he vana pa hall nge ni DPR siam te consultation work akha an thok do na chu chu alom mantur ani anga chu ba ka chuan thei patop chu a design ron ti athazwal pathum te kha lom man pek ani don bok ani next ti chuan a dor le chuan upgradation and widening of roads ti project hi awma hei hi PWD na an tho tur PWD nuaya om tur ani a he project hi crore som ni pathum man ani a project hi tran thei mai turin sanction po mu to ania thalaka kan huang hian a enga inrin hi post office atanga bazar bung kon thlinga a stretch laia hi ni he hi main road tuna kan man me ka hi ani a he hi meter som palia thui zawin siam tum ani a tin apol kan hula hi zodin kwal lai ani a he hi meter sari azawa improve tum ani boka tin asen kan hua hi kan thlanga hian bypass road akaldona nichena kan hansoi angkhan heta post office atanga kalin main road bypass theina tura alternative road hi omin tuna BCM koshan biak in dinla ya hi achuana tura kan be sei ani a chuchu tuna hian koshan hotenen po indorin anni po in athupung chuan min phal sakin kan rot na te min pompui to a ashwal mum na kan la nei do na pathian khong aina zara tluang ta kan ti thei po kan be sei nge ani next Aizawl Square project dang pakhat le tur hi Aizawl Square ani a square hi helaya asen kan muang hian a location tur hi tuna kan thria thiam dan tura chon bazar bung ko na tanga ron in tran tur hi ani a isina kan hansoi tak angkhan solai bazar bung ko na tanga ron phei bypass road lo chuana tur chhaka son enge mozat in dingsa te awma chung te chu kan be seina chuan acquisition te nei thei turin chunglai a chuanin kong kalin ti chuan tunak kong omsa nen in po kwalin helai hian square moi tak nei thei turin be seina le ruam hanna nei ani a hei hian motor heta zodin ron in tran kher ngai lowa anai zo ka in tran theina tur ruam hanna te siam ani a tin chu ba ka helai square hi khopui ti moi tu tur kan khopui mel ti dang lam dor tu tur ni ani awangin hemun hi tiang hian du taka ruam hanna siam ani a hemi paltlang tur hian pol then khattele mimal in le lo engemozat acquisition tura tuna hian ruam han me kan atwang taka kan kal thei po kan be sei nge ani next police outpost helai hun hi Lammual area ni jina kan soita kan project sang mipuina kan momo project poimo tak te baka public park te ani dona wangin security le safety kha concern poimo masa te zinga mi ani a chumi petur chuan police outpost hi ruam an ani a solaya kan hriat thiam thei dan tur chuan solaya asen kan han mu so heta south gate or north gate zo ka tanga lu thlaka athlang deuh mai a khwan police outpost hi da tum ani a hi tuna hian DPR te ruam an tran mek ni a concept design a chu PWD architect ten an pe to a relote a DPR pe thei turin kan be sei ani 33 kV GIS substation power and electricity department substation tur hi bypass road kan ti khami thlang dewa khan tuna asena in chubial munason aomdona substation tur hi DPR te po pe fel to ani a substation big ngau hi crore som ni pani le noi som thum paruk man ni in tuna hen sanction po mu fel to ani na tran thoi thei tura be se ani tin hi ba ka hianin kan ngai thak tak angin Lammual chu kan project sang te tin kan park te
khang hanti en na turatan khan Lammual chunga power supply network pethei turin project dang asan pa in nei ani boka chu crore wale noi ni ani a kha tuna hian DPR siam me kan ni a sanction po kan hu to nge a relote a na tran thei kan bi se nge ani ti chuan helai kan huang hian Lammual playground chak tlang remchang la ya khian in PHE reservoir tur ruaman na siamani a hi a DPR te po pe fel to ni in sanction mu to ani nge a he PHE reservoir hi 12 lakhs liter capacity ni tura ruaman ani a tin tuizem ani satlia ringot lowa thalaka kan muang hian in khel en tur te po an thut theina tur remchang te tin han muwa moi ve shim tura tan te tin park angring dewa mipuina an len vela an man tangkai thei tur a integrate ani a tuizem ani mai pa ka mini park te po ani tel don bok ani he po hi sanction mu to nin na tran thoi thei turin kanin ruam han mek ani dot le ni chena kan soita gang khan parking space tur hi mun sanga a oma kan ngai thak tak ni chena vana pa hol bul parking space tur kha a oma kita number 3 kan han ti khi ni a ti chuan abula khian two wheeler parking a om don boka number 2 in ako a hi ti chuan so ta number 1 aso asan pa a parking multi level parking tur ani a hengte hi pakhat chu vana pa hol rual khan a concept le a design te ti ani anga asan adang pani te hi asan pa a DPR te ruam han tur ani don ani next please ti chuan public park hepo hi ahma a vana pa hall kan soito bula khan public park pakhat a omanga ti chuan heta zodin bula kong le kong inkara khan public park space nuam tak ruam na siamek ani a ilaya thalak an huai kan muang hian hi tuna mandir le one or memorial mun tur public park atana transform na tur ruam na kan mitla dan ani tin open amphitheater kan tia kha bypass road tontir heta post office rang lo chuak phei thlang a hian a om dona lai thala ka kan han huang hian he mun hi thil function han ne na turte enge mo han ti khom na turte adu te tan chuan concert te naw de han buat sai na turte po anianga tin train khat book release nei du te tan ko a khatianga function sang nei theina tur tan khan open air ni boxi khothlir nuam boxi open amphitheater nuam tak rom na siam tumania hi a concept te kan nei to a relote a DPR te nei thei turin kanin be se ani dot le hi viewing deck ani a bypass road thanga tuna allocation asena kan tarlan namuna khian bypass road mangtu ten veivak kal ten khothlir na tur mun nuam tak an nei theina tur roman na siam ani tin green zone and walking trails hi nichi na kan hantar lan tak ang khan bypass road thlang a mun ol la ya hi roman ani a helai mun a hian zing le tlai lama exercise la a kal du te tin mun engeni mun theng thonwam mun thol pandu te khatiang ho ta na mun remchang green space le walking trails te roman ani a he kan Lammual mun tinwam tu tur te zingmi ani pok ani ti chuan voina Aizawl kho pui chei thatna lungphum lu kan lungphun kan phun tur atana kan early bird projects kan hanti tak ho akha ahmasa a project kan han tho mai thei tur sanction kan mu to ho akha heng te hi anni a PWD project tur hi ichina kan ngai thak ta kan khan heritage court le widening of road le bypass road akha ania hi saski part 10A le part 4 noya sanction move veto ani a
tin P&E ina an tho tur 33 kV GIS substation le network Lammual chunga power supply network akha saski part 11 le part 10B noya sanction muto ani a tin PHE reservoir tur akha saski part 10B noya Crowley sanction muto ani boka hengte hi na tran mai thei to tura ruam man na ani a tin Aizawl square hi sanction muto tho ani a hi Baptist Goshan biak in relocation hanti ngai te tin land acquisition ti ngai te laom awang hian tuna han tran mal bor thei ani lo deuh na lai om mai theia ma se chung te po chu ti fel thoi be sein relote a chon tran thei tura kanin ngaya tin khang baka khan kan tar lan tak ang khan competition hi voina hen kick off ani don boka chu kan early bird project te zinga mi ani a voina tang hian kan mithiam ten vanapa hall design min transak don ani hangte kha voina report kan han pek thuak thei te ani a khang report te kha tuna hianin video presentation toite nen kan han thualanga hian a video walkthrough alan dan tur atak tak ni chi aloma sela arwang am a ang thei ang ber tura kan engineer te kan architect ten an ruam han tuna hian kan clear ho don nia kalome heritage code area ani Lammual master plan walkthrough video ani
Post bypass road ang Pineka. Hi sa ron vela sa natulay. Malahi Aizawl Square, ani. Tuna hiya Tharna Street Berkeley, London Pineka. Ilahi Mandir area ania. Ilahi PhD Reservoir Colony. Amen. Ujungnya pada Lammual Director India dan Pacific Regional Steering Committee Lammual Consulting program kan tidak menamsyita art and culture Aizawl play unveil zo lama nurun se tuna suan kan kuas om area and ministers om tak puke sabdama tusre turin milau so mangu. Chairman, Pulalmal Samapitsuo, Commissioner Secretary, Udian PA, Kualian, Pu Laldoma, Honorable Chief Minister, then kan Speaker, le Deputy Speaker te, Minister Zaum Takte, le Leader of Opposition Zaum Takte. MLA Chian Tele kan Valupa Council te and Melkap Muin Kashia in Hun Sermang to Reverend Lalbiak Liana President CCM te in MUP Shroy to te Central OM Shroy to te MHEP Shroy to te in Part Shang Shroy to te official poimo tak te le sombik local zong te media thopui te
in zavain he hun bi katan lom na chi bai ka buk chewani tukina hian mason na project pakhat kan hong don ani satlia lova Mizoram in hun van nei thak tak atona wangin apetu pathian ne na lom thu kan soi ania hunin mal som na ken tel na te chu thok tura kut thak bul tan na ania hei hi hun local zel tur atan thang thar ten an loron sui ngei tur ania wangin hetianga ursun takahanon hi kan ho tu ten an rel ania alomom tak zet zetane mihring ril ruwa hian ram hi a hlue ema fit khat tringu po in chu in patlingin chem sen te kan lectrin ania chuti lain hekter som pasari ngut mai helaya mi puiten mun lailia ram kan han nei thar hi alomo me em maya ram kan nei hi alom ani satlia lova hemi nei tura mizo mi puiteril ru lo in buat sai na satak alo hlot ling ta hi alom tak zet ane kan chief minister in sai fo thin angin hetiaram kan han nei tamai mi pui kuta some rifle ram an lut tamai hi pathian ne na kan trong try chan na ani ti mai lo chu soi thiam har e mane kum som nga lai kalta Mizoram in UT kan nei lima in than masak beratang khan political party zong ten Aizawl khopui lai lia tanga some rifle son chua hi manifesto an lo nei de uveka tin sarkar dinga piang in thei top chuin some rifle son chua dan tur hi an lo be thina thunei tu te nen an lo nor thina chu wangin sarkar ding to zong te tu ma banglaven thei top chua he hun kan thlen theina tura thatho tu te ngai tu na seng tu te an ni veka an vain lom thu ril tur an ni veka wena hian wena sarkar na chal tu te hian chu hun chon lo tong rem chang ta hlau ani alom em ani chu wangin kan zawain he bung thar hi kan lom tlang nin kan ria mizo mi puite tan he bung thar he lung rol na bung thar lo ninge sela tu kena he hun mang tu te hi kan van nei zia kan thra chuak thar zel nge yang le kalome Kan call sa Union Prime Minister sa tak pukul sa semalam tu se dengan cara kan call yang Chief Minister sa tak pula doa sesuatu di sana tu. Oleh Chairman le kan guest of honor UDN PM Minister te kan Speaker le Deputy Speaker te kan Minister te kan Opposition Leader te le kan MLA te tin party lama kan try tu te kan hun ser min man sak tu ubia ka te le Sombig local com te abig takin advisory committee ka member puite in zawain chibay kabuk chewa advisory committee hian hu uplo pone manglova mi pui song Mizoram mi pui song ai o kanin tingam ani political party song ahuama ko kan try to te huama NGO kan hanti trim ba ka hian stakeholder
cái ni po kan lo tel ve du ti hau kha kan tel vek ani chu chuan rot nei ka han dong nem khopa ngai nan nei tha in ti tak tak an tam khop maya chuan kan an soi khoma hoi duai lo kan thu hova ato ba chuan tu na kan mu tak dan ang khan ruang man na kan siam ta ni hi sarkar ruang man na po ani chuang lova mi pui ai o kal khom te ruang man na ni kha khati dang lam athiang to lova tin rod na dang lo lu ren ngai sak to lo tur tini rod na dang a lo lu kha kan ngai sak don to lo le kha po lo lu seng committee agenda phol to lo tur tini tok mai ni ti dang lam the ni to lo pakhat kan ti dang lam chuanin a ngong zela chu tiang chuan ya wangin kan final to ti kha hre ilang problem pakhat kan la nei chu mandir son chungchang ani a son kan tumna mun alorem chang lova a prime minister te home minister te sengin he thil hi kan buai puya chuwang chuan kan tong try na hre ilangin a son na tur rem chang pathian ne na kan dil le top man chu khulai alai liber laya a om reng khu chu a fu don lova tin a chunga an thil ser lai tak mai khu mandir danga son thiang lo ania ama pual mandir poka lo chuan da son thiang me lo alo ni boxia tiang chu thilom dan ania thian in rem min ruwa sak le mai tur angai ila tin Aizawl square kan ti lai si ra khan bungkon saron atang lo chho na sir helam sam rifle Lammual kan ti thin lampang kong sira omso mimal le pol ho teram ania chu kan advisory committee mingin kan ngen dona palai kan tir dona abik takin kan advisory committee raw po kan NGO coordination te kha palai turin lo tlom ngai le ula kan dua emi acquisition pa ngai anga kan ti don chuan soitura tam dona in negotiate kan duani ramtan ani a Aizawl kapuitan ani kan tu le fa de tan ani ti hrenga ani po phal taka loin honga harsan namin siam lo turin kan be sei dona ta chuan ruat big te po kan ron nei don zo chung chuanin an in le lo an tap sak zola an khongai na in deal anga harsan na kan to lo kan be sei ani chunga chuan tin kumza samthum helai hi mi pui che taka Aizawl kapui chung kanom namin siam saktu ania kumza samthum nuwa tian mi pui tan hon alo ni ta areif le mai tu na ro chuan hunin thiam min chan tira chu hun tong tu te kan ni hi kan van nei khoppa kan zawai hianin history a kan chuang to dona nau pang te tan mun nuam tual chaina ani dona nula tlangwal tan ani dona pavalai nuvalai tan pitar putar tan po elai muni ha cholna ani don ani tinin fiammi le excel la du te tan po ani dona kwalzin te tan po elai hi Aizawl ti moi tu ti ro pui tu ani dona alai li lai takabun moi takmai kan han nei tur hi alom om tak mewa video kan huang khan atakram sen thuai thoi sen kan du le maya ti chuan voina tang hianin a kong pui lai zau na kha tran an ni phot don ti chuan ata tolin sumte po kan nei sa khang mozat ania a crore tel hi chu kum khadain crore tam hi kan mangman mi alovania ati tak tak thelo hun hi du rei ve tlat maya chu tiang chuan ya wangin a thayang to ka chaka
ti kan han tumanga ato bera chuan a nodal department union PA minister le tho puite an ha fal bik le ani an la ha fal chauzel dona an chunga lom thu kan soya te to pa atop thenga phur taka thok zui turin kan som duwa tin an atam zok le lian zok chu PWD kuta alu dong wangin PWD ho tu te po a te to chua that taka nal taka kan chua theina turin tangtlang ila emi na thok tu te mi sang kan lo omani point ei hi sum siam na le nei na le khatiang lam ru polawa ru thiang lim taka mi pui kan rong kan bola mi pui tan mun nuam kan siam ni a kan ram te om dan kan ria hetiang mun hi Aizawl khapuya ngat phei chuanin adang om mia to lo ania wangin ru thiang lim tak me na atop thenga chutiang ru pu chunga len chuak turin kutlap tu zong zong kan som bok ani wain hi hun lomom tak mai ani kan ram history local zel tura kan thalak tu kina kan thalak te hi kan tu le fa te nan la thliam don ani waina kha zai pol nuna nal tak tak te kha hawi lo pakhat chawin nei hun te la thleng don ani ta chuanin kapi te chu lo tel ve reng mai an la ti don chu ni chu tiam hon chu ni kan van nei ka tia pathian chunga lom thu ka soi bok ani lo me Letura chuanin kan plate an veng te le wak shang roots heritage le competition te flag off na kanayanga niti sa turin kan khawrian kan jibuli se zon tak pula do oma ilo sa mango I like Lammual. Lammual có tất chân chân đôi thì chết rồi. kan jibuli se zon tak pula do oma sa Lungphun kan se ina chuan art and culture zai pol te ilo sa mango
in